Hey guys, ubu singisiba siporo ni uyu munsi ndagiye ndi kwitegura gutera intambwe kugira ngo nzibarirwe. Nditeguye kabiri, let's go. Buri ntambwe ntangira kuyibarirwa. Si ibyo gusa, niyo ntagiye ngerageza gukoresha igare buri kilometero ngenze nabwo ndakibarirwa. Ibi bimfasha guhorana amafaranga ndetse ngasezera ubukene. Ubu mbayeho neza nishimye. Wakibaza ngo bigenda bite? Icyambere, banze bagiye scam zose gusaba gushora, hanyuma ukore subscribe kuri iyi channel kuko nzambagezaho ibintu biri free. Oh yes, bikimara gufunguka rero urakanda kuri link iri muri description cyangwa se muri first comment, numara kuyikandaho urahita ubona akantu kameze gutyo, hanyuma ukande kuri Google Play, urahita ujya kuri Play Store ukande kuri open cyangwa se downloading, hanyuma accessing physical activity kugiye kubikora rero by physical activities, hanyuma ukande kuri allow, hanyuma numara gukanda kuri allow enabling kuri Google Fit. Ibintu nyaboneka nutabikora umenye ko izi ntango uzajya utera bitazajya bazikubarira. Nakugira ngo rebe iyi video neza witonze, hanyuma ukande kuri allow, nyaboneka itondere iyi video witonze naho utari kubona usubiza inyuma. Mbo uramara gukanda kuri allow, mbo urakanda n'ubundi allow, mbo kadukande kuri allow, hanyuma wongera ukande allow n'ubundi. Ibi ni byo kwemeza kugira ngo bajye bakubarira intambwe wateye. Urabona ko twageza muri application, ibi ntibihagije kugira ngo tube turangije gukora registration. Nyaboneka kurikira kano kantu witonze. Bo twagiye kambereke rero kuntu tugiye kubigenza. Bo twagiye uramanuka hasi dakantu k'ingenzi, hanga handitse ngo daily rewards, urahakanda ukande kuri ako kantu kambere, ukanda uze gukanda no kabiri no gatatu. Buri kantu urajya ugakanda bajya guhereza video yo kureba. Iyo video nuyirangiza baguhereze amasweet. Nizo coin tuba turi gukora, ndaza kubakorera kubasobanura neza izo sweet cyari cyo. Hanyuma numara kuzikorera izo zose urajya kuri spin, numara kuri spin i coin ufite zikuba bitewe n'aho akantu kaguye, ngira ngo spin muri kubyumva. Hanyuma reka mbereka kandi kantu k'ingenzi rero. Hano n'utuntu tw'ingenzi gusa ngiye kubereka. Wewe cyo usabwa nimba video ari sawa kandi ushaka kujya utubana mu bintu biri free, urakanda subscribe kuri iyi channel kuya tujye tubana mu tuntu turi free, tutadusaba gushora, tuzatugira 3 dutanga amafaranga kabisa. Urabona hanga ni shop ya mbere ki application ari seriyo. Urabanza wemeza kuri mu gihugu cy'u Rwanda, numara kwemeza kuri mu gihugu cy'u Rwanda ubundi nkwereke utuntu. Bo wemeje? Yes, urabona ko twageze mu nge namaje kwemeza ko ndi mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma urabona ahanga ushobora kugurira mu tuntu tugiye dutandukanye. Iri ni isoko shop nkuko babivuga. Ushobora kuguramo radio, kuteri, amasaha, wabibonye. Bo ira ni isoko nyine. Ahanga aho ni donate, ushobora gufasha kubana afite umutima ukunze, kubana kuri amasweet wakoreye, ushobora gutangaho 5, 3, ugakandaho nyine ukayohereza, agafasha abana badafite wenda abana b'imfubyi cyangwa se badafite ingingo zimwe na zimwe. Ngira ngo aha naho mwabibonye iyi application ko ari ubutunzi. Hano naberetse ko ari spin, nyaboneka kano kantu bijya mukitaho kuko coin uzajya ukorera yazikuba. Kano kantu impamvu ngasubijemo no kugira ngo bibereke neza ko urajya ukanda kuri spin coin ufite zikikuba bitewe n'aho akantu kaguye. Nimba kaguye muri kabiri go zikuba kabiri, nimba ari gatatu zikuba gatatu. Gutyo nkuko nababwiye rero ahanga akantu k'ingenzi kandi wana handitse open booster. Hano open booster nizo kanda kuri start 3 times x boost, nitwakanda coin mfite ziri kuba gatatu. Ibyo muri kubyumva neza. Nyaboneka kandi subscribe nimba akantu kagufashije. Urakanda hariya zigete zikuba inshuro zingahe? Inshuro 3. Hanyuma nizo mara kwikomera ugomva nigira coin igihumbi zatazikuba inshuro 3 z'ibihumbi bingahe? 3. Urumva kakana ngaro uburyohe. Kanda subscribe kuri iyi channel nyaboneka. Aho ngaho rero na amasoko agiye atandukanye bagenda bacishaho ibintu by'amasoko agiye atandukanye, haro n'ibiciro. Ushatse wagura ikintu kikakugeraho neza aho utuye. Nimba utuye Kicukiro itazi gusanga neza ku nzu yawe, nimba utuye Nyamasheke neza. Anga nababwiye ko wemeza kuri mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo iryo soko nyine buri cyicaro nyine buri gihugu gifite icyicaro. Nyamaje kwemeza kare ko ndi mu gihugu cy'u Rwanda. Gushatse waguraho ibintu ushaka kugira mbereke ko ibintu ari. Ndibutse ko iyi application ni free, nta kintu utanga. Icyo ugurisha ibyo uguruto tuntu na amacoin uri gukorera gusa ugenda. Ubwo naho tugiye dutangira twirukanka rero, tugenda twirukanka kugira ngo dukorere amafaranga kuri application. Iyo ugenda buri ntambwe uteye buri kilometero urakibarirwa. Iyo washaka uri ku igare, niyo uri ku igare byose urabibarirwa ukagenda rwose bakakubarira metero wagenze bakagureza ama sweet coin. Kugira mbere ko sweet coin rero ifite agaciro, reka tujye muri Google Play Store mbere agaciro ka sweet coin naberetse. Mbo twagiye nyaboneka. Itonde hanga nkwereke kuntu gihamye hariko iyi application ikora kandi seriye. Kandi mbibutse ko nta gishoro. YouTube channel icishaho ibintu bitasabye igishoro.
kanda subscribe kugira ngo tujye tubana. Urabona ko sweet imwe ihagaze 0.0098 gutyo n'ibindi birengaho. Ibaze rero kanga ushobora kuyakorera mu isaha imwe cyangwa mu masaha 28 kandi umenye ko coin igenda izamuka. Urumva ku bantu birukanka rero, abantu bahora bagenda nk'abamotari, abashoferi, abantu birukanka abantu bagenda rwose, urumva ko coin bazikorera mu gihe gitoya rwose bakihuta amafaranga bakayabona. Rero icyo nagusaba, kanda subscribe kuri iyi channel, hanyuma ubutaha kuri video nzabakorera uburyo bakora withdraw. Kanongere mbibutse ko iyi application atari ngombwa ngo wirirwe ifunguye cyangwa se wirirwe ufunguye data wapi, wowe ibintu bikorwa nta megabyte ufite nta kibazo, ahubwo uyifungura nimugoroba ufite megabyte gusa kugira ngo ya bimetero wagenze bibarwe. Ubutanza bakorera video withdraw. Rero ni kugira ngo dukomeza tubana kuri video zimwe na zimwe z'ukuntu twakora business nta gishoro. Kana subscribe tuzabana ubutaha. Ciao ciao.